Pre 10 godina kompanije su se hvalile radom na naprednom machine learningu ili mašinskom učenju i radom na kompleksnim neuralnim mrežama, a onda su od 2022. godine termini poput LLM jezičkih modela i generativnog AI-a preuzeli planetu poput oluje i od tada ništa više nije isto. AI ili veštačka inteligencija tada postaju nova zlatna groznica. Danas reći da vaša aplikacija koristi mašinsko učenje više zvuči kao neki dosadni domaći zadatak iz matematike, ali reći da koristi AI lansira vrednost akcije na berzi u stratosferu i privlači ogroman preduzetnički kapital. Ali realnost je i dalje da je mašinsko učenje, matematika, podaci i treniranje algoritama, dok je veštačka inteligencija širi i romantični izraz za celu stvar. Ono što sada imamo je veoma napredno, skalirano mašinsko učenje, ali nazivanje svega toga veštačkom inteligencijom je ono što štampa pare. Glavna kritika LLM filozofije je da modeli uopšte ne razumeju šta su vam rekli kada vam odgovore na upit, odnosno kada unesete prompt. Zato se u nekim krugovima između ostalog nazivaju i stohastičnim papagajima ili naprednim autokompletom, ali tok odgovora se zasniva na sledećem principu. Ogroman set podataka, prepoznavanje šablona, statistička verovatnoća, pa visoka preciznost predikcije naredne reči u rečenici. Vrlo uprošćeno, stohastički princip znači da je nešto slučajno, ali se i dalje zasniva na određenom šablonu verovatnoće. Na primjer, vremenska prognoza. Meteorolozi ne znaju tačno u sekund da vam kažu kada će pasti kap kiše, ali na osnovu prethodnih podataka mogu da procene da postoji recimo 80% šansi za pljusak. Što znači da to nije gledanje u kuglu ili pasulj, već predviđanje trendova u sistemu gde postoji element slučajnosti. Ako to ima nekog smisla. A ima. Najprostije rečeno, kada vam recimo ChatGPT ili Claude ili Gemini odgovore na upit, odnosno prompt koji ste uneli, oni uopšte ne razmišljaju o konceptu, osjećaju ili nekom prethodnom iskustvu. Umesto toga, jajmo sad veoma polako, oni koriste veoma naprednu matricu množenja da izračunaju statistički najverovatniji naredni token, odnosno reč ili deo reči u rečenici na osnovu podataka na kojima su trenirani i vašeg unetog prompta. I upravo zato što je obim te matematike i podataka na kojima su trenirani ogroman, ali ogroman, odgovor koji vam daju je neverovatno koherentan, fluidan i kontekstualno svestan. Ali upravo to je i ključna razlika. Kontekstualno svestan, ne zaista svestan. Jer modeli toliko dobro oponašaju ljudsku misao da stvaraju percipiranu inteligenciju umesto stvarne inteligencije. Tako da kad pričate sa nekim LLM modelom, on izgleda kao da razume o čemu pričate, ali je u realnosti više kompleksno ogledalo naših jezičkih šablona. Tu naravno imamo argumente i druge strane koji govore da model, da bi predvideo apsolutno najbolju narednu reč u rečenici u nekoj kompleksnoj debati ili nekom složenom problemu u programiranju, morao da ima kompleksnu internu matematičku ideju o tome kako se ti koncepti prepliću, iako o tome nema nikakvu svest. Pa je onda argument da i mi kao ljudi mnogo toga zasnivamo na prepoznavanju šablona, o ponašanju i prosto predviđanju šta će se desiti, opet na osnovu konteksta. Sad, kada smo sve ovo rekli, ja mislim da je potpuno opravdano da se AI hype proziva na ovaj način, jer to zaista nije stvarna, već statistička inteligencija. Kad bi sve ovo sveo na jednu rečenicu, veštačka inteligencija je u ovoj formi u isto vreme, dakle, i inženjersko čudo, ali je više marketinško remek delo. Ali zašto je sve ovo bitno? Jer neki od vas će reći, pa dobro, kakve veze ima, izgleda isto, a mene zanima samo da pravim glupe klipove animiranih prasića na kartingu i da mi Claude zameni ceo marketing tim. Pa druže, kao i uvek, ti nisi pravilo i primjer za širu sliku koja je mnogo veća od tebe. U ovom slučaju mnogo veća. Ali po mom mišljenju, isticanje razlike između onoga što OpenAI, Google, Anthropic ili bilo ko tvrde da AI jeste i onoga što AI uopšte zapravo nije, je veoma bitno iz istih onih razloga oko kojih se sve vrti. Ogromne pare i ogromna kontrola. Da li se neko seća blockchain ludila i hajpa? Zar nije do sad sve trebalo da radi na blockchainu? Zar Web3 nije trebalo da uvede internet u novu eru decentralizovanosti? Zar NFT nije trebalo da promeni budućnost digitalnog vlasništva? I sada u novoj turi AI će zameniti celokupno znanje i poslove i upumpati trilione u globalnu ekonomiju, ili da? Određene šablone u tech hype-u je nemoguće ignorisati, a ako Wall Street i tech kapital nešto vole, to je redovna promena narativa. Novi buzzword koji resetuje procenu vrednosti, a lepljenje tog novog termina im daje mogućnost da lansiraju vrednosti akcije kompanija samo isključivo koristeći novu magičnu reč i ništa više. Naravno, sve ovo ima svoje šablone, što je jako čudno, zar ne?
zapravo bukvalno ima svoju formulu i u tech industriji počiva na Gartnerovom hype ciklusu koji se koristi da predstavi zrelost, usvajanje i poslovnu primjenu neke tehnologije. Ovaj princip uvek funkcioniše ovako. Polazi se od tehnološkog okidača, koji kasnije vodi do vrhunca naduvanih očekivanja, odnosno balona, koji kasnije kada pukne dolazi do pada razočaranja, koji onda vodi u shvatanje realnih mogućnosti tehnologije i njenu primjenu u nekoj realnoj produktivnosti. Ali kada se mašina za štampanje para zakotrlja, kompanije krenu da trpaju tehnologiju u biznise gdje ona nikako ne pripada. Pa tako imamo primjere kompanija poput Long Island Iced Tea Corp, kompanije koja je proizvodila čajeve, koja je promenila ime u Long Blockchain Corp, pa su i akcije preko noći skočile za 380%, iako kompanija nije imala nikakvu infrastrukturu, niti proizvod koji je na bilo koji način bio povezan sa blockchainom kao tehnologijom. Da, zamislim, ekonomija je bullshit zasnovan na verovanju u ništa. Ili, pazi sad ovo, Bioptix, mala nepoznata kompanija koja proizvodi specijalizovanu opremu za dijagnostiku za biotech laboratorije, menja ime u Riot Blockchain, nakon čega joj akcije magično skaču sa 8 na $40 samo zbog te promjene imena. Isto tako sad, iz identičnog razloga, imamo kompanije koje lepe AI na kante za đubre. Vrednost skače samo zato što je neko napisao Powered by AI, pa makar to bila i kanta za đubre. Iako je marketinška prevara identična kao svih prethodnih puta, suština i osnovni sloj koji sve ovo pokreće je ovaj put potpuno drugačija. Fatalna greška tehnologije poput Web3, NFT i donekle blockchaina je bila ta što su to rešenja koja su tražila svoj problem. Zahtevala su da korisnici promene svoje ponašanje, da nameštaju kompleksne novčanike, da u suštini promene svoje ukorenjene načine funkcionisanja samo da bi rešili probleme koje zapravo nisu nikad ni imali. Veštačka inteligencija je to okrenula na glavačke, jer je ponudila rešenja za probleme koje u principu svi imaju. Odmah vam ispljune odgovor, odmah dobijete sliku, odmah vam generiše neku tabelu i to sve integriše u alate koje vi uveliko već koristite mnogo dugo. Ali uprkos tome što je AI nedvosmisleno višestruko korisniji od svih prethodnih navedenih tehnologija, ne treba se nikako zavaravati, zato što je ogroman deo procene vrednosti veštačke inteligencije ogroman prenaduvani balon i trenutno smo u fazi vrhunca naduvanih očekivanja sa prethodne Gartnerove hype skale. Ogromne investicije sa hardverske strane, masivno ulaganje u izgradnju data centara, električne mreže, generalne infrastrukture i basoslovnog utroška energije će uskoro izazvati reality check i investitori će početi da pitaju: alo, dali smo im 20 milijardi za ovo, a profit je gde? Neke stvari su ipak iste. Kada balon bude pukao, razni prevaranti i mnoge reper kompanije koje lepe svoj interfejs preko tuđeg modela će nestati preko noći kao što se to desilo sa bezbroj NFT projekata. Ali osnovna tehnologija koja sve ovo pokreće, mašinsko učenje, odnosno AI, neće nestati, već će preći u finalnu fazu realne produktivnosti i biti ugrađena u alate koje već koristimo. Ovde prestaje svaka sličnost sa starim balonima, jer ako bismo sve ovo poredili sa prethodnim balonima u tehnološkoj industriji, a ne uzimajući u obzir geopolitiku, sistemsku kontrolu i državnu moć, propustili bismo pravu prirodu svega što se zapravo dešava. Kripto i NFT su u suštini bili decentralizovani kazino kojima su upravljali spekulativni prevaranti. Za razliku od njih, ekspanzija veštačke inteligencije je eksplicitno centralizovano, državno subvencionisano restrukturiranje kompletne infrastrukture. I naravno radi se o fizičkoj kontroli nad resursima, radnom snagom i informacijama. Na normalnom tržištu, kada tehnologija ne ostvari profit od svojih investicija, kapital ne stane i balon pukne. Veštačka inteligencija je međutim od toga i od normalnih tržišnih uslova potpuno izolovana, zato što polako postaje predmet nacionalne bezbednosti i geopolitičke trke u naoružanju. Jer vlade država agresivno intervenišu ogromnim subvencijama koristeći javni novac kako bi održale ovaj momentum. Evropska unija aktivno promoviše zakon o čipovima 2.0 i zakon o razvoju cloud sistema i veštačke inteligencije, pumpajući desetine milijardi državnog novca u izgradnju gigafabrika veštačke inteligencije, a SAD su uradile potpuno istu stvar. To znači da veštačka inteligencija nije prepuštena slobodnom tržištu, već je tretirana na isti način kao što je tretirana nuklearna trka tokom 20. veka. A kada je tehnologija u ogromnoj meri subvencionisana od strane država, vreme trajanja balona može veštački da se produži i za deceniju, potpuno nezavisno od toga da li prosečni potrošač to želi ili bilo šta kupuje.
Ovo je deo videa kada će dosta vas da kaže da sad već ulazim u teoriju zavere i da je ovo samo novi alat koji je isti kao svi prethodni, ali njegova najnovija verzija i da zapravo preterujem. Ali ovo je ono što ja mislim. U istorijskom feudalizmu gospodari su posjedovali zemlju koja je bila primarna ekonomska imovina, a seljaci nisu imali drugi izbor osim da je obrađuju i da onda vrednost predaju nazad. A u eri veštačke inteligencije zemlja su procesorski resursi, informacije i energija, a tehnološki oligarsi koji sve to kontrolišu to zaključavaju u infrastrukturu modernog sveta bez koje taj svet uopšte ne može da funkcioniše. Neki od vas sad sigurno već misle da preterujem, ali ajde da se zapitamo sljedeću stvar. Šta trenutno rade najveće tehnološke kompanije sveta? Kupuju kompletne nuklearne elektrane, sklapaju ugovore od više gigavata sa državnim energetskim kompanijama i dobijaju da obrađuju podatke kojima obično raspolažu vlade država. I to je sve baš super, prosto ne znam zašto bi to bilo koga stresiralo. Nema nikakvog razloga da stresira činjenica da sve to kontroliše grupica mentalnih antihrista poput Petera Thiela koji je još 2009. godine sam rekao da više ne veruje da su demokratija i sloboda kompatibilne i koji prosto nije baš siguran da li čovečanstvo uopšte treba da preživi. You would prefer the human race to endure, right? You're hesitating. Yeah, well, Yes? I don't know. I would This is a long hesitation. A njegov koosnivač je Alex Karp, čovek koji misli da sve ovo treba da kontroliše on kako bi održao superiornost Zapada. I ta dva mozga su svoju kompaniju od svih mogućih reči i imena na ovoj planeti odlučili da nazovu Palantir. Ko ne zna, Palantiri su ono neuništivo kamenje iz Gospodara prstenova koje se koristi za komunikaciju na daljinu i posmatranje događaja preko velikih distanci. Ironija se piše sama i nije uopšte uvrnuta. Inače, Palantir je kada je osnovan dobio početni kapital od $2 miliona od Incutela koji je sasvim slučajno ogranak CIA, pošto sve ovo do sad nije bilo dovoljno mentalno. Palantir je također glavni dobavljač veštačke inteligencije i opreme za data mining izraelske vojske i njenih obavještajnih službi i sličnih službi u SAD. A 2024. godine Palantir je objavio da je dobio ugovor za strateško partnerstvo i podršku misijama u okviru ratnih dejstava izraelske vojske u okviru svoje AIP platforme. A CEO Palantira Alex Karp, koji je inače veoma glasan u svojoj podršci Izraelu, rekavši da je ta zemlja na strani dobra i potvrdio da se software kompanije Palantir aktivno koristi u akcijama izraelske vojske. A u isto vreme u Britaniji se održavaju protesti zbog ugovora Palantira i vlade Ujedinjenog kraljevstva po kome bi Palantir dobio puno pravo da kontroliše podatke korisnika nacionalne zdravstvene službe, odnosno NHS. A realno, šta ima da vas stresira u činjenici da šaka kompanija kontroliše sve data centre, algoritme, dostupnu energiju i raspolaže svim podacima i informacijama bez kojih ništa ne može da funkcioniše? Jer ako sve to imaju, njima više uopšte nije potreban neki profitabilan proizvod, već se transformišu u neki komunalni entitet koji kontroliše sve što je potrebno za ljudsko postojanje. I onda ćete od njih zauvek iznajmljivati, na primjer, software za montažu, servis da gledate filmove, operativne sisteme, platforme za komunikaciju i tako dalje. Sve ovo je mnogo veći problem i vodi u mnogo veću katastrofu, ali to zahteva poseban video, pa ćemo o tome mnogo detaljnije govoriti u drugom delu ovog serijala. Zbog svega navedenog je veoma opasno sve ovo tretirati samo kao još jedan trend koji će sam sebe da sredi. Neće. Jer dok se mi smejemo što LLM modeli izbacuju netačne informacije, kažu ti da ti je bolje da odeš pešaka do autoperionice zato što ti je blizu ili izbacuje slike sa 6 prstiju, korporacije u pozadini sve to koriste da smanje snagu i utice kvalifikovane radne snage, ako je od nje bilo šta uopšte i ostalo. Čak i ovakvi sistemi koji su skloni pravljenju velikih grešaka na redovnoj bazi dovoljni su da ih rukovodstva kompanija iskoriste kao izgovor za smanjenje plata, pa i celokupne radne snage i ceđenja sve većeg učinka od preostale radne snage dok ne istreniraju modele da na kraju zamene i njih. A kad čuveni hype bude pao, šteta će već uveliko biti načinjena. Šteta za vas, ne za njih. Logično. Naprimjer, kada je Web3 praktično već bio mrtav, šteta je uglavnom bila finansijski gubitak za griftere i spekulante. Ali kada napredni AI modeli postanu obavezni posrednik između ljudi i praktično svega ugrađeni u sve što koristite, onaj koji kontroliše informacije će zapravo da kontroliše osnovnu vrednost sve realnosti u kojoj mi živimo. Tako da ono što konačno hoću da kažem je da opasnost da veštačka inteligencija razvije svest i sve nas smakne uopšte nije bitna. Niti je trenutno moguće sa trenutnom arhitekturom LLM modela, ali opet o tome više reći u drugom delu serijala, već da je i trenutna verzija ove tehnologije savršena mašina za centralizaciju korporativnog vlasništva nad infrastrukturom i resursima.
To se sve događa upravo u trenutku kada o tome pričamo i to je krajnji cilj. Ali koga briga, možda napravi Instagram post za 30 sekundi i tako da nema veze, teraj. Inženjersko remek delo koje, dok se mi raspravljamo šta je umetnost, šta nije, koristi za kompletni transfer snage moći sistema u ruke pojedinaca, koje samo to mogu da predvidi.